Lakhipuronline puthok saba June gi tang taramari irai numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maruoi Pao NEET UG Parikhada Grace Mark Pangkiba candidate sing amukhana parikha phamnanaba khangan khre chagi hotel ama yauna jiribamda yum ahum mai tharamle DC Krishna Kumar gi lamjing makhada jiribam gi relief camp sing da chatuna award pa yeng sin khre ICS amadi SSL sida makok thongna pass tawrak pasingda ikai khumna khre Dr. Ngangom Bijoy Kumar bu Zoological Society of India na ikai khumna khre Kanglup anigi irang na lanjenari pasingda tengbang lunabagi damak pirol kaya makal da kusina khre amasung kokomina jiribam gi uchathol da leiba hospital yengsiluba matung pendaba kaya phungdoragle Haujik mapungoi Pao tabirase Handak National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG Parikhada Grace Mark Pangkiba candidate lising amaga chamga ga homphom doi amukhana lakliba June gi tang kunum doi da parikha phamnanaba khangan khre masigi result na June gi tang kunthra gi mamang da lokthokani haire panba yai haukiba me gi tang manga da pangthokiba parikha du da question leak oiba amadi ate niyom gi wangma da parikha du chathaki haibagi wathok haujiksu loisin bangamdana leire Jiribambu lengakna tangdu leita hanana bahonari ngai cherakasida jumsakaisha nimit ki nimidangda Jiribam Kalinogor Ward number 1 Longrejang amadi Jingdong Laikai da leiba chagi hotel ama yauna yum ahum masak khangdaba singna mai thadoklamle nakalamromda Jingdong Laikai da leiba yum amasu mai tharamle hairi Thaudok asiga mari leinana Lungrejang Village Kalinogor Ward number 1 da mai tharamba dugi matangda Lungrejang Village Kalinogor Ward number 1 gi chairman Mitheuning Panmaina JNN gi paumida haikibada electric short circuit tagira natraga lamhen tumen basingna tawbara yamna nungaite Kalinogor gi Lungrejang hariba khunasi jati suna leiba mapam amani kanagumba lamhen tumen basingna tawramba oirabasu asiguma thabak asi amukhanna tawbiganu loinana thaudok asi kandem tawi hotel asi mai chakpa matamda aikhoi gi khunja singna kalhobani natrabadi khul asi maina tumna chaklamasu yai haina mahakna makata na phongdorakhe aina marang gi thodok se sanda gi kungtra gumda thokpani masi gumba gi thodok se electric gi hawara kana gumba lamhen tu hen mana thabara hangdra masi gi matangda aina kandem khar tawje masa aigi ming Mitheuning koi Longrejang Village ki chairman ni masi umba thabak se hojik situation phattaba matam sida adu umba thodok se amuk thok kana base aigi trap ki press ki mapan dagi ai masi sendok sa nangai ke ai kandam ko masi ngaram ni thodok se Ward number 1 Longrejang manak sida any jati India unna mix una Bengali sule Meitei sule Hao sule Koki sule Ma sule any jati this nuclear power ni si una jati mix una labor makam da si una thok se Koki ki sum khar so Romai ki sak ka Romai ki sak so Bengali ki sak ka asi una thabak se thok kana bole nupi singsina kharabit na singna hebe dai nupi singna dum ola na na si hele hai mayam phamu de mai du marang du mothat khara karamba electric shop tagera hatta bana khabra madu de koi khangse dre du mako masi gumba thodok se amu thok kana ba jiri banda thok kana base any sansthan da any jati da ai village chairman Longrejang gi chairman trapte gi request kaujare masida Jiribam gi DC Krishna Kumar gi lamjing makhada Jiribam relief team na district asida hangduna leiriba relief camp sing da chatuna yengsin khre lanjenarakliba miyoi singa unatuna makhogia award apagi matangda camp ta leiriba miyoi singa wari sanakhi Jiribam gi hojik oiriba tangdu leita da marak asida Jiribam gi DC na SP M Pradeep Singh ADC TH Manoranjan ASP Thomas Thokchom amadiate miyoi kyana koina chatuna yengsin kibaga loinana relief camp ta leiriba miyam gi award apa sing yengsin khi
जनता दल यूनाइटेड जेडीयू पार्टी मणिपुर की लुचिंग लाक्तुना ngarang jiribam da hangliba relief camp singi awat apa sing yengsin bagi khongset ama chatkre loinana chana thaknaba polam singsu khusinakre yengsin khongset adu saruk yakiba JDU Manipur state ki chief spokesperson Dr. Nimai Chan Luang na hai mafam asida yumai chakre haiduna relief camp ta leramba si ubada yamna nungai ta phawi NDA sarkar ki anoba partner oiriba JDU gi Nitish Kumar amadi aikhoi gi minister ani gi mateng lauraga Prime Minister Modi unana bahona jagani loinana Home Minister Amit Shah busu unana bahona gani Manipur da santi purakna bahona gani haikhe mayang awa basru ya balak sapni tarak khungjare koi matung su koi angamba hona baya hona gani hoji bharot sarkar da anak tanong na siyang di bai NDA government da akoi ji JDU gi president Bihar ki chief minister Nitish Kumar ji magi atoba role lei aduna akoi magi Konoda magi office tu sinarga mabu koi final jarga Manipur da shanti corona ba amadi Manipuri praja sing apamba khardang worju onana ba koi salaga koi timmama JDU ki timmama salaga Shri Nitish Kumar ji chief minister Bihar ke chief minister unajagani doina na Bharot sarkar ki union cabinet yaurga akoi party ki representative minister ani yauri amana Lalan Singh cabinet minister ni amana Ramnath Thakur mana minister of state home ni home nate state minister ni moi gusu nana raga moi mating norga koi Bharot ki prime minister Modi se koi na jagi Manipur prajana unana wona koni political party me amso amu to unna jage Manipur matang sida hona jabuk ni Manipur da amutang worso lakpiu haina hona jabani nage yade naba phangde laksu lakpide adugo handa akoi NDA sarkar sigi partner woriba JDU gi akoi Nitish Kumar ji amadi akoi minister ani sigi mateng lorga akoi Prime Minister Modi ji ranaba hona jagani loinana India ki Home Minister Amit Shah busu ranaba koi hona jagani aduga Manipur gi kari to bi abke Manipur shanti purak pe yanaba mateng lomnaba koi alamba ato kuragena hanjari akuna dumaina na koi hajage si koi lakchari je koi relief ke mafam koi satari je mafam manga Rok ating di high school kuno lekai da koi satarure mafam maduda relief camp da mi woi chama kuthra mu laina takpi rai uje koi legends na Vidyanagar sports complex ni mafam isna camp ahum mormane sida mafam ja taragna mi woi somni phuma parom lai atu pamana koi singdong lekai da relief camp amuka lai adu susajagani mafam madudna Nioi Chamka Mongrano, Layena Koi Taze, Makomaru Salaga. Hari Bama Pumsing Asida Koina, Kui Party, Mike Digi, Angam Bakra, Mayam, Relipta, Mate, Wina Pada Kuna Mayasan, Kanaba, Karagra, Wina Poraga, Wina Udol Tomjay, Hari Basina di Matik Chap Dinate, Koi Karadawarju, Mate, Wina, Ijabani, Hydra, Koi Kazi Hajaraga, Matanda, Kui Now, Dr. Kizuken, Hanagi Minister amasung Manipur Unit ki Vice President Dr. K.H. Loken na haikibada aikhoi gi party gi side tagi athuba matamda security matik chana thamhanna ba honagani jiribam khakta natana Manipur pumbagi oina center ga wari sanagani haibagi wafam thamke adu phaidagi hena prajana pamiba jiribam da security ninthi jana security hanagum ninthi jana deploy tawdana shanti hanjalana bahona ba diri madu huji phawa government hona diri masigi matang da aikoi laiba timna aikoi ju khange praja ge pama khangjare loina na aikoi su madu government da aikoi ki party ki side te yan atu matam da security sing je ninthi jana jiri bangi ton ba jaga vulnerable area sing da deploy tawna ba hona jagani adagi amana Tari tagi koi National Highway 37 sida hujiki topulgi thongdo odu thokra matula huji phawa mayam ama Imphal dagi lakadaba gari mayam ama maru oba essential commodities pugada gari mayam ji bam yaudra pochai
porpo ngamdaba jiri bamda ki ju amu impharam de sapa ngamdaba ji stuck up tabu le ri sina si yamna very unfortunate karina si ge manungda thoi ba thodo wathok sing se na tai tok ki ri si tai tara hundoi ni completely 7 days si sida kanana su tubinna kanana su yengdana asida peningai oidre tawriba center government ge ise government ge tawriba security arrangement tawriba praja sing si life and property nakadaba makoina nak pidarba kanda praja masel hanaro praja masel nang thukwa hingaro habegi mongdo thadok se masidi very unfortunate masida kanamtana peningai oide ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯍꯟꯈꯤꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ पार्टी लीडर बोथ द स्टेट सेंट्रल लीडर खंगना हाँ कई MP मनपुर इरांग कलिंग जून मे 3 होगी इरांग से कलप जून पार्टी लीडर लातना मनपुर तौबनी सेम थिंग हजी सेंट्रल लीडर मैम से नॉट ओनली जीरी मनपुर की थोड़ी मैम से निंटीजना प्राइज तौर जीरी की मरु प्रायोरिटी पीनब होजगनी पार्टी की माइकई वफम खर थमजगे हानगी चीफ सेक्रेटरी अमसुंग JDU मणिपुर यूनिट की वाइस प्रेसिडेंट ओइनामनब किशोरना हाइकिबदा मणिपुरदा शांति हंजिलकनबा फतब मियोइसिंगी मथक्ता एक्शन लौगनी हाइकिबा CM की वाफम अदु थबक ओइना पांगथोकपियु हाइना अपील तौखि स्कोट पार्टी दा नोंगै कापसलाबा मतुंगा हॉस्पिटल दा विजिट तौर मतुंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर दा रूल ऑफ लॉ पुसलकनी एक्शन क्या लौरकनी हादना मयाम दा लौथोकबिहि अदु ngasi फावबगे मनुंगसिदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर सरकार ना मणिपुर शांति हंजलकनाबा हारिबा फत्रबा मीसिंगदुगी मथक्ता एक्शन लौबगे मवोंगसे अखोई उदे अदना अखोई जनता दल यूनाइटेड साइडगे मणिपुर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री N बीरेन सिंह दा अमुक हना अखोई अपील तौजनिंगे ngang gi bawa do thabo kan on thok piyo manipur praja na pami bise rule of law thamba ain have do lei have leba ama lei je khangan biyo aduna shanti purak na ba thabak paikhat piyo chin ngang baga thabaka mana han biyo have se khoi gi appeal ni कैसाम कुलचंद्र इदु फाउंडेशन ना चाही खुदिंगी ओइना पीबा हंदक ICS अमदी SSLC एग्जाम दा मकोक थोंना माइ पाकलबा मितै महिरोइ सिंगदा इकाई खुमना बोट खरे जुनगी तांग 12 युमसकैशन निमित जारीबोन ग्वालिपार दा लेबा कल्चरल कम योगा सेंटर दा पांगथोकिबा थौरमदा हायर सेकेंडरी दा 89% फंकिबा MA जूनियर कॉलेज लालागी एल मोंडिता सेफालिका रोड लालाना अहान बमना सेलोइना लुपा लिसिंग मंगा अदुगा 86% फंकिबा MA जूनियर कॉलेज लालागी मैस्नाम अमित कुमार दा अनिसुबा मना ओइना सेल गी मना लुपा लिसिंग अहुम पीखी ISSLC गी ओइना लाइस्रम लिगला लाइस्रम खुन मयाई लेकाई टेगोर स्कूल ऑफ स्टडीज बदरपुर दा अहान बमना लुपा लिसिंग मंगा महाकना फंकिबा मार्कना 93.8% ने अनिसुबा मना ओइना 92% फंकिबा सलाम रणबीर लैहो पोकपी जारीबोन प्राइम रोज इंग्लिश मीडियम स्कूल लालादा लुपा लिसिंग अहुम खुसिनकी मना येंथोकपगी थोरमसिदा लुक्राम कालीमोहन पोथारब प्रिंसिपल इंद्रमणि पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कोइजम सोपोन VP मणिपुरी साहित्य परिसर असम P नोनी बाबू मेंबर MDC असम अमदी श्री लाइस्रम खोगेना थोरमपोइखी लोइनना L नीना देवी AEB W सोइलेन एडवाइजर लैहोमी लिपुनरु अमदी ओ थंबालुना चिंगबना ओजा कुलचंद्रना हिंगलिंगैदा पांगथोकलंबा थबक थोरम कयाबु पल्लदुना वांगांखी मना असि जारीबोन की सकनाइरबा एजुकेशनिस्ट सोशियो कल्चरल एक्टिविस्ट अमदी पॉलिटिकल लीडर ओजा कैसाम कुलचंद्र की मिंगदा मागी मचानुपी कैसाम ससिकला अमदी हुयाम ओंगबी कैसाम बिनासकी अनिना कचबनी ngarang sagol se nimit ki nongadringai ahingda kasar lakipur gi manung chanbada lalang part 1 gi konthagram da leiba nur rahman gi yumama maina tumna chakre pauta ki bagi yamna thengna fire brigade thonglaki bada miyamna penakide adumoinamak laibak phabadagi manak nakpada leiba yumsing maina lamangam khide hairi
ꯃꯩ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯂꯤꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ Central Silk Board, Ministry of Textile, Government of India da Director oina thau pubiramba amadi agriculture bu malem sin thongna sandok piriba amadi agriculture bu khungangi miyoi singda sentok lambi oina na ba hona bikiba Dr. Ngangom Bijoy Kumar Singh bu Zoological Society of India na Lifetime Achievement Award piduna ikai kumna kre award asi chahi asigi handak June gi tang manga dagi taret phawba Guru Ghasidas Vishwavidyalay Bilaspur Chhattisgarh da pangthokiba kunthra manga suba All India Congress of Zoology School of Studies of Life Science ki thoramamada Zoological Society of India ki president na khusina ki bani panbayai Dr. Ngangom Bijoy Kumar Singh, Kasar Tolan Kungi, Laiki Traba Ngangom Binod Bihari Amadi, Ngangom Ongbi Tombi Tebigi, Ahom Subamachanupani. Jiribam Sorok Atingbi Government High School da Borokhal Lengang Pokpi Kuno, Samo Punbi Thongwangma Amadi, Manungi Kulsing dagi Lanjana Raktuna Lairiba Miyoi Chamaga Kuntaruki, Nongmagi Oina Mathauta ba Potlam Sing, Cheng, Hawaii, Soyabin, Thao Amadi, Thagnana Bai Singna Chingba, Assamgi Amatangairaba Manipuri Mahiroi Loop, All Assam Manipuri Students Union Amsuna Kusina Kre. Joypur Konokpur Part 3 ki kunja singna hauzik Jiribam da kanglupani ki irangna lanjenari basingi damak firol amadi lupali sing taruk Manipuri kanbalup makal ki maphamda kusina kre mitei leima marup Kamranga Part 1 Kamranga Chinglaikai amadi Oza Megachandra luchingba tim amana yamlaba firol kayasu makal gi kuthang da sinakre National Highway Manipuri Development Society Silchar 5 ki maigi dagi loop asina silangduna yumthong khuding dagi pirakpa setna chana ba firol kaya Jiribam gi relief camp ta lairiba singda mating pangluna bagi damak firol sing adu makal da khusina khre hairi Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi gi thomi singna Jiribam gi uchathol da leiba CHC Hospital da chatuna ngarang yengsilubada Penda bawa pham kaya thamlakli Kokomi gi Media Coordinator Yumkhaibam Surjana Paumi Singh da haikibada Nong khara chubada Hospital Building manungda ising juba ubada mari leinaba singna yengsin haningba gi wapham phongdokhi room kaya da nong jurakpana maram oiraga Dr. Singh da awaba oiba mai matik chana phangdaba asina chingba wapham kaya phongdokhi ida ni praja miyamna nangiba awama sita Kokomi ibama ngarang se koi phonje thungebani aduba ikoi ki Kokomi ki kimasina ikoi tongan ba awaba se theng phangnaba miyoi ke ama relief camp da leiba mayam sasar watamda relief camp da leiba mayam sina makhoi thengri ba awaba singdo adugi manungda adu ana layengi oi post yam kanna ikoi Kokomi ki team da hagi pai tare aduduna ikoi ngasi se ikoi Kokomi na jaga si public na miyam na thengri ba awaba sida masigi manungda helgi oi wa ana layeng sengi oi post so mayong yai habido koi laksabani अखोई लाख मतमदा हेक संग मतमदा थेंगजरी बिसे थेंगजब खतंग खोइना हाइजरबदा अहानबदा ngasi se khoi nong tabasida maru oiba room khrasi अखोई की असो सो तप यारगा बिल्डिंग सी अखोई नोंग युरकांदा इसिंग यारगा लेरम्बा अदुगा तोंगा तोंगा मारू ओइबा रूम यामनि नोंग युरिबा मयाम थेंगनैसि अदुबा अखोइना बिल्डिंग से कयाम लीरेबनो नत्रगा कयाम सांग मसी पोसे चलाबनो हाइना अखोइना हगने येंगमतमदि सुमदगी 2016 दा रूम से हाइरिबा बिल्डिंग से सांगारगा थबक होखिबा मनि तेलबा मतम सिदा मतौ क्रमना हाइरिबा ममन यामलबा बिल्डिंग से नोंग युबनो अदुगा नोंग युबसिना मरम ओरगा लाइबा अनाबदा अमदि डॉक्टर दा मसी खुदोंग सादबा कया मायुकने हाइबा सुम असु खोइ ngasi खोइनो उबो फंगजे तन अनि सुबदा एखोइदा होजिक लानसिना मरम ओरगा असोपन मयाम खोइ कोकलकनी अदु लानसिना मरम ओरगा लांजेनो मयाम मा होजिक ngasai का अपिक कामलुंग लेसिमबदगी नारकबा येलको मयाम खक इमरजेंसी कोकलकनी मसी मयाम से लाहिंग गदबि इमरजेंसी रूम में कोनि येंगे येंगबा मतमदसु याम पिंग सिंगाय ओबा मई मतिक चाना फंगदबगी नुमाइतबा खुजु खुलाइ लेतबगी नुमाइतबा लैरिबा खुजु खुलाइ खलेरबिसु पुलिंग कावा जंग हकेटपा अदुगा सिलिंग दा काइसिलकपा अनाबा येंगेदा सिलिंग तरपगी अनाबा दा पानबगी सुगुंबा सिन मयाम डॉक्टरना उलकपगी अकोने थेंगबगी पोट अमा लेई अदुगा ममांगदा ngसागी इरांगसिना मरम ओरगा अंगांग पोको लाकपदा मई मतिक सादबदगी टॉर्च लाइट कापगा अंगांग हम रूम दा डिलीवरी रूम दा अंगांग पोखिबगी वारी डॉक्टरना लिरकपा अदुगा अंगांग हम रूम दा कोने संग मुतमदा अंगांग पोखंगी एग्जामिनेशन टेबल हाइजे बतारे मधु फावदा पुलिंग कारगा जंग कासिलगा लेबा मुतमदा एकोइ पुलिंग नुसिबा अदुगा येंगो बदा एकोइ ऑक्सीजन प्लांट येंगोइ
लिंखद अमदी ngasi ho properly thabak tawdaba miyam no si kana phangandaba operation theater phangi khada yengui ekone kawa yengu tamda leiriba si khula yaudbi yang ang ru khata leiriba gumba adagi ICU ne leiriba potu ICU magi magi lebom thokpa tokom thokpa sina ba yabai condition da leiramdaba suguma mayam asina maram orga doctor phangi maru oiba hoi ho san sida medicine di leire otho leire surgery leire tawdu yam maru oiba nupi angang ya hajaba tare angang leyeng na bagi side specialist aduga nupi oibi mama oibi mayam nupi oibi mayam leyeng na bi dama gaini gi oiba doctor maru ona leiramdaba jaga sida ikogi tongan blood bank gi yengoi hiram khudi makta phibam sadaba adugo hosan si 50 bedded hosan gi oibanina 50 bedded magi leifam thopa hosan si pibam thopa to masang mayam se awat pa ngata ngairam ba doctor phangi ngarang khoi leiriba laingak na hanjin ora tho wasu laingak tegi leiriba ngasai doctor singsina chaning ga satpa aduga langning langpui oya pota laingak na pibo order dubu ngasai ilakta matam da laingak na matam sa action lokhat ba miyam na law khong kanda ngarang na hande action do bui oya pot leba se masiku kaya ma ngasai awat pa asoi mayam leba sina ngasai gi punsi thawai amadi punsi kanabam oningai leitre haiba public na masi lobo go loena ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯤꯜꯆꯔꯗ ꯑꯁꯥꯝꯅ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗꯁꯨ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 200ꯒ ꯀꯨꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯞꯄ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯐꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯨꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯃꯇꯪ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔ R.K. Diwakar MOꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯗ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ डॉक्टर से अवात लेते डॉक्टर की सुनबली स्पेशलिस्ट हमें मेडिसिन की फजन ले ऑर्थो की ले हंक की अनौब थाबीरप सर्जरी की जॉइन तौर लेर डॉक्टर की मांग चाने डॉक्टर की सपोर्ट तौर स्टाफ से अखोगी अतोप हॉस्पिटल मी डॉक्टर मई मखाद नर्स मई माले अखोई नर्स की हेल्पिंग हैंड वाले हजिक अनौब अहम मेल नर्स अहम थारे नहान की सर्जरी डॉक्टर की हाँ की ले स्टाफ नर्स वाले अंदर स्टाफ हो प्लस हजिक लाइव डॉक्टर की ओटी रूम है लेते डिलीवरी रूम फजन जुवत चागद्रे ममांग मई लात टोर्च लाइट पारग पोखरी खर यावी मई से खत प्रॉब्लम हो मई की लान बिल्डिंग की फैसिलिटी नंबर खर मनसलने डिप्लेटेड कंडीशन हो हाँ संगारूबदी रिपेयरिंग की तौर डिप्लेटेड होने खत पेशेंट कांगू लागू नहान वार्ड लेद मोई खत खुदीब नुाइटे कंप्लेन लेर टॉयलेट फजना अखोगी हजिक सेंदोनब मीबुदी ले सेंदोनब मी लेर टॉयलेट की कंडीशन दो मल्लाबना थोंग थोनाव फजना यावदब खोटप अदु लेबिना पेशेंट सिंजु खत नुाइतब अदु ले हजिक मखा ताब खत क्रिटिकल केस लादी अखोगी हजिक ब्लड बैंक हाइब लेते ऑक्सीजन प्लान बुदी लेन फंक्शन तौद्री कहीं फन रन तौबद गमदना प्लान से अखोई हापसल इनावे तौर रन तौद लेरे जेनरेटर जेनरेटर से पाली जेनरेटर रन तौवी जेनरेटर खनी हॉस्पिटल की हाँ की अखोई बिल्डिंग पालंब इलेक्ट्रिक वायर कनेक्शन से फतब से लोड पुंगमदब अदना वायर चाकन अनौब लाइन पुद्रीदी जेनरेटर की लेयरसु मई सुलाक लाक्ता लेरे मई मुतपद अखोगी फेस अखोगी हॉस्पिटल की लाइन जिरीबाम की मेन लाइन पुनरे कई माइरों की लाइन का पुन ले नोंग नुसित खितंग नुसित मचा सिपद उमती जिरी बाजार की मई लाखरी हॉस्पिटल मेन नोंग चूगेरा नुसित सिटगेरा हॉस्पिटल मई मुतखनी नुंगाइरबा पाव खु तांग चिकपा नार्व की अनाबा ख्वांग यांगलिन की अनाबा ब्रेन अमदी बीपी स्ट्रोक ओरुबसिंगी अनाबा कयाबो डिजिटल क्लिनिकल मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापी ना लायंग याहले लायंग असिना हिदाक अमता याउदना हक्चांगी सेल अमदी वाइटल ऑर्गन सिंगबु मथौ निंगथिना पांथोकहंदुना ई तोंगता लेरंबा अमोटपसिंग सेंगदोपा ngamalle amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankat handuna hakchang phana thamba ngamalle मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापी असigi kanaba lobbiu nasimak lengsimbirago एनर्जी हीलिंग सेंटर फर्स्ट फ्लोर स्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचर 1
Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13 dagi nungthilgi pung 1 phawa layengzari. Chief Consultant Dr. M. Santikumar Singha, Lifestyle Medicine Consultant, Harvard School of Medicine, USA Certified. Rompur Part 2 dasu numit khudingi naturopathy gi makal makha layang patap sizinatuna layang pahuzari. Advance booking gi damak mobile number 9706 554 286 natraga 9395-732-456 number asida call tawbirugu. Ondona kauri ay malugram yini adu oda Santikumar gi magi keno siga doctor gi pham siga temba siga ilak degi layang basiga maduna ay khong chikpa saba tawba kanna tawmado madu khara di phare. Aroibada maruiba pau amukhanna NEET UG parikha da grace mark phangkiba candidate sing amukhanna parikha phamnanaba khangankhre. Chagi hotel ama yauna Jiribam da yum ahum mai tharamle. DC Krishna Kumar gilamjing makhada Jiribam gi relief camp sing da chatuna award pa yengsinkhre. ICS amadi SSLC da makok thongna pass tawrak pasing da ikai khumnakhre. Dr. Ngangom Bijoy Kumar bu Zoological Society of India na ikai khumnakhre. Kanglup anigi irang na lanjenari pasingda tengbang lunabagi damak pirol kaya makal da kusinakhre amasung kokomina Jiribam gi uchathol da leiba hospital yengsiluba matung pendaba kaya phungdoragli. Lakhipuronline YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.